Вот едет необычная машина. То есть машина как машина с угольного разреза. Кажется, шарбон. Но уникальность его в том, что в машине внутри печка. И вот мы хотим остановить и попросить его показать. Я такое еще никогда не видела. Я понимаю, водители на разрезах несколько часов, не то что часов, а сутками находятся. И холодно. Саламацара. Ошо жана көрүп алып көрсөттү да сиздин печкаңыз бар экенин деп. Анан ушундай кызыкканмын. Анан печкаңызга таң калып менен окуп кышат атам. Тоңкоба жана жерде айтат. 2 күн 3 күн деп жатышат депчи. Да. Ошо көрсөтүп коесуңар байке. Эмне печ өзүңөр жасап алдыңар эле печканы. Ооба. Жаш үшүрөс үчүн да. Мына көрүңүз. Мынакей. Мынакей. Муну өзүңөр жасадыңарбы? Анан ким жасаган? Өздөрү жасап. Анан тиякта турганда үшүбөйсүңөр так. Ачпайбыз, тартып алсын. Тиги булар келди 2 күн 3 күн туруп атты кедечи. Анан суукта мына ушинтип тиги печкасын жабып калып. Буга майга ачып түтөбүз. Азыр аз кой тургула байке, аз кой туруңуз. Бу жайда турабыз. Каякта? Бу жайында. Ага. Анан oturursun менен değil машина менен öte kamaz satılmayıp bunu satılmayıp. Bundan gelip tatlıda. Бул өзүңөр машиналарды, э? Бул эски жанагы советский көчө эме? УАЗ, э? А ушу печканы жасагандар өзүңөр эле жасап алдыңар. Ичиде жылуу? А ичинде эмне жөн эле жылытасыңарбы же чай кайнатып аласыңар дагы? Жок, мындай эле. Көрсө болобу? Мындайды эч качан көргөн эмесмин. Я стала контролировать. Посмотрите, печка. Настоящая печка. Труба. Анда жыргап эмедеп кесиңер да, хотя бы үшүбөй. Жана көмүрдү күтүп аткандай, э? Рахмат сизге чоң, анда аман эсен жетип алгыла. Вот посмотрите, машина очень старая, это УАЗ советского времени. Ну что поделаешь? Ну наши люди вот такие могут и ничего сделать. И вот он уголь везет. И пожелаем ему счастливой дороги. Еще раз повторюсь, находимся в Нарынской области, в Дюмкальском районе. Посетили разрезы. Возвращаемся в Бишкек. Посмотрите, как красиво и очень-очень холодно. Но для Нарына это характерно. Нарынчане привыкли к холодам.